sia. Sorry. Masuk. Duh, kayak anggis boga duit. Kumaha kayak gawe kemana? Kumaha ya? Lagi yuk ah. Sia, pokek kunan maling. Gawe lockdown. Kayak kemana? Oke, siapa bener kayak maling. Maling. Paling ngenana tuh. Ayam. Ayam. Bener sih ya? Saya tuh. Baik eta. Nah, ada terugaran deh. Maling apa maling apa? Kayaknya naon tadi. Usahakan ya. Maling lain euy. Tuh nih. Aduh, mana ya? Kudu neangan. Apakah pos dagang nanya? Yang baru dah. Ayo ke pos dagang. Ayo kan ya. Mainan teh bunik mainan. Ya udah dah. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Kira rondalin, Mang ya, Mang. Tadi di imah enok korosakan, Mang. Lu maling kos teh, Mang. Urang kemah. Urang yuk. Ayo. Mangkat ayo. Mana deh? Ayo, Mang, buru-buru, Mang. Ayo atuh, Mang. Atuh, Mang. Bisi mangat manten. Ayo tuh, Mang. Oh, sebagian kok. Cek kanut lah cek bobolong. Mati kek. Ada amat sih ya. Yang bohong. Ini ada nih melakukan biye. Melakukan kanut. Yo nu dicabak kanut tadi. Usia coba jajal cium kusia. Ini kusia. Coba kusia. Anak lah. Make ayo sia kenalan. Sia maling aya maling ya. Ya, ayo urang bakal Pak RT mana ayo. Ayo nama urang bongkar pos ronda nama ayo. Ayo. Yuk rame-rame galeng. Jangan orang doang. Assalamualaikum weh. Waalaikumsalam. Maling. Aya maling yo, maling. Bari buru narik. Urang sidang Pak RT na mana yuk urang jaga. Pak RT ulah teh heula Pak RT. Sama ngararoki bae sia. Kajeng kajeng aing Ya. as bae aing. Jangan deh. Pakai kope ya tuh bos. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Heran goblok. Nah, si poket gak si Ramdan. Saya diajar malingnya. Lo bantah malingna. Hiji duaan doang, Mang. Tahan lo bantah. Hiji doang. Deui, sama deui. Lu makan enggak?